Kei te tangi tonu te whānau o Hāwea Virco, whai muri ho i te kōhurutanga ōna i te ata pungi ina nahi. I tū tētahi tāne e 21 ōna tau ki mua i te kōti o whakatāne i te rangi nei, i raro i te heitara nāna a Virco i kōhuru. Ko Isaiah Johnston Richard Tai, 21 te pakeke, e hikoe nei i te huarahi ki te kōti o whakatāne mo te kōhuru i a Hāwea Virco. Ko te whakapai nā te meke kotahi i waho wake i tēnei pāpara kāhuta i ngā haora o te ata o te ratapu, te take i mate ai a Hāwea Virco. He tangata, i tupu mai ki te ao, ei mana ake o tātou tamari. I nā te tangi a te matua mo tana pōtiki, engari aha kua pēhia i roto anō i enei tūmomo āhua, kaore e kore ka taka mai te pauri ki runga i te whānau o te aitua me te whānau o te ringa whakapai. Those people are grieving, so am I. Yeah. Ko te kōrero mai te kai whakahaere o tēnei pāpara kāuta, i mate a Hāwea Virco mo te kore kiko noa. Hei tāna anō, i wehe atu a Virco mai konei i roto i te āhua humarie, ā meke anei. He tūmaki a Hāwea i te kura kaupapa Māori o Rotoiti, he noho ngā Māori kai kaunihera no hoki ia mo te taiao o Waiariki. I te rānei e rere ana ngā rīpene ki te whakatūpato ki te marea kia kaua e patu tangata. Engari he tohu kua tūreiti rawa mo te Hāwea Virco. Ina ko te whakaaro tuatahi ki a Ngatamariki. He was a devoted father to his own children, and so very, very proud of them, and to see him with his children was something really, really special. I te pōnei ka takoto te tinana o Hāwea ki te kāinga o wana pakeke ki whakatāne. Hei a pōpō ka kawea atu ki te kura kaupapa Māori o Rotoiti, i muri ake i tērā, ka takoto ia ki te marae o ōna mātua tūpuna ki tū te ao ki te teko. He ta Gardner, te karere.